Hai gengs, welcome back to our channel. Ini akhirnya mama bakalan ngajak kalian untuk bikin pepes ikan. Sebenarnya ini tuh kepengen waktu hamil tua kemarin, tapi nggak kesampaian sampai saat ini. Dan barusan mama boboin si Yumi, ya udah di atas bobo, istirahat sama abang. Terus ya bumbu halusnya sudah mama siapkan, udah mama halusin. Itu bakalan mama jelaskan kalian apa aja bumbu halus ikan pepes yang biasa mama pakai. Dan ikannya sayangnya masih beku, jadi ini mama ini bener-bener terbirit-birit gitu kan, bener-bener terburu-buru karena semalam asli mama lupa mengeluarkan ikannya dari freezer, lupa di defrost gitu, juga daun pisangnya. Tapi ini udah mama rendam dengan air hangat. Terus ya bakalan mama kasih lihat kalian bahan-bahannya apa-apa aja. Jadi kali ini mama mau bikin ikan pepesnya tuh pakai ikan dorade, bukan ikan layang. Mama masih ada ikan layang sebenarnya, tapi tiba-tiba pengen ikan dorade, jadi bakal bikin pepes ikan besar seperti ini. Terus ini kalian lihat juga ada serai. Ini merendam di air hangat gitu biar dia terdefrost. Dan ini dia daun pisangnya juga masih agak-agak beku, ini masih keras. Tuh. Lalu di sini ada daun jeruk, ini bakalan kita iris-iris ya, bagi dua kali ya satu daun jeruk ini. Lalu ini ada wild garlic karena rasanya itu garlic banget. Jadi ini juga bakal mama campur di pepesnya, jadi ada sayur-sayurnya begitu deh. Dan di sini ada bumbu halusnya, jadi ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada ketumbar, apalagi sedikit jahe, terus cabai merah besar, buang ininya, buang biji biar nggak pala pedes. Udah gitu aja, dan dihalusin. Dan sekarang mama bakalan ngajak kalian untuk ke kebun. Kita bakalan petik kale, kita bakalan petik kemangi. Terus kita bakalan petik jeruk kunci, jeruk limau kunci itu. Kita bakalan petik tomat dan kita bakalan petik cabai hijau. Jadi ada 5 yang kita ambil dari kebun sendiri. Siapkan tampi pastinya, let's go kita ke kebun. Oh iya, kalian pasti tahu kalau jeruk kuncinya mama itu ada di dalam rumah, bukan di kebun. Jadi kita petik di sini ya, gengs. Jeruk kunci, jeruk limau kunci. Lanjut kita ke kebun. Ini kemangi kita, gengs, karena udah sering dipetik jadi tumbuhnya dia kok kecil-kecil ya, mama juga bingung. Kita petik yang ada bunga-bunganya ya. Belakangan ini keseringan hujan, jadi dia sepertinya kurang bagus ya kalau musim hujan. Dan ini juga pohon tomat kita keseringan hujan jadinya nggak tahu kenapa ini daunnya memang yang kuning-kuning harus kita potekin, tapi mama nggak ada waktu untuk motekin ini. Hari ini bakal dikerjain abang. Kita akan panen tomatnya. Yang merah-merah. Karena semua sudah matang-matang, jadi kita petik ya sekalian. Ini si tomat daging. Ini si tomat daging, guys. Wow. Yang ini juga gede banget nih. Wah. Dia setengahnya rusak. Tapi sayang dibuang. Dan di playground itu ada kiddos yang lagi main tanah. Lalu kita petik kalenya kita yang sudah miring ini. Wih, tampahnya kurang, gengs, kurang besar. Hasil panen kita hari ini. Mari kita bikin pepes. Ada yang lupa, gengs, cabai hijau. Aduh, si kocik tuh. Iya.
Segini aja cukup kali ya untuk diiris-iris. Dan tampahnya kekecilan. Tuh hasil panen bumbu. Dan bumbu yang lain bakalan kita bikin pepes sekarang ya. Ini semuanya kita cuci terlebih dahulu. Mana tadi tomat yang udah rusak nih. Kita iris-iris dulu si cabe. Ini pedas. Yang hijau dark pedas, jadi kita skip. Dan ini si tomat daging sebagian hijau gitu. Tuh, ini jadi jenis tomatnya kita campur ya, gengs. Bikin pepes banyak tomatnya. Lalu si jeruk kunci kita belah dua. Ini bakalan kita lumurin ke ikan. Ini bumbu halusnya. Kalau kalian mau bisa kalian tambahkan minyak dan sedikit air. Karena mubazir ini dibuang, jadi bakal mama kasih air. Kita kasih air. Dan ini belum mama kasih garam ya, gengs. Kita kasih garam dan kita kasih gula. Aduk rata, masukkan daun jeruk. Ini semua kita mix. Lalu kita potong-potong serai. Udah bebas ya, semraut. Kita mix kayak gini. Dan kita masukkan wild garlic. Gak apa-apa, itu udah nguning-nguning sedikit. Tidak masalah. Wah, ini wangi bumbu pepesnya udah luar biasa banget. Dan ini si ikan dorade. Kita belah-belah. Ini mau beli di supermarket aja. Dan sudah disisikin ya, bersih. Lalu ini kita peras dengan jeruk kunci. Jeruk limau kunci. Wih, berenang di air jeruk. Terus kita kasih sedikit aja garam biar ikannya juga berasa gitu. Dan ini kita aduk rata kayak gini. Ini kita sisihkan. Kita siapin tusuk gigi. Lalu ini dia si daun pisang mama. Nah, dalamnya masih beku nih. Ya, ikannya udah terdefrost tapi daun pisangnya enggak. Jadi mama kalau ngepepes ikan yang besar seperti ini nggak pakai kukusan, karena kukusan mama kan di sini bukan kukusan dandang yang ada di Indonesia yang besar gitu, melainkan kukusan kecil. Jadinya bakalan mama kukus, tanda kutip dikukus di oven. Dan kalau sempat nanti bakalan kita panggang sebentar ya, kita bakar sebentar di luar. Jangan lupa kemanginya, Mak. Tuh, jadi kemanginya bakalan kita cuci terlebih dahulu ya, tanpa kemangi, kurang wangi. Kita masukin sak batang-batangnya, nggak masalah, gengs, no problemo. Ya, yang batangnya masih bagus. Siapa yang demen pepes? Mama demen banget. Pepes, botok. Kita pakai double ya. Semoga ini cukup. Pertama-tama kita taruh di bawah. Kita ambil ikannya. Kita kasih lagi bumbu. Masukin ke dalam sedikit. Kayak gini. Jadi di dalam juga kita isi ya. Nah, trouble-nya kalau ikan besar itu adalah membungkusnya, karena mama nggak terbiasa. Maksudnya nggak sering-sering juga bikin pepes. Jadi ngebungkusnya itu yang agak bingung. Tuh, bentuknya sembraut. Nggak masalah, yang penting rasane. Yo, yang penting rasane.
Yang penting maknyos, yo. Maknyoso. Lanjut. Tuh, ini pepesnya besar banget nih. Mama, sind wir mal am Boden das essen, wie wir früher mal gemacht haben? Enggak makan di lantai ini. Doch, Boden, Mami. Hast du Kuckuck auch gemacht? Nggak ada kerupuk. Nah, ini si Mungil kok nanyanya kerupuk. Mutter Kuckuck. Kerupuk terus. Bitte, Mama. Kuckuck. Kerupuk terus. Kuckuck. Eine Kuckuck. Mama, können wir mit dieser wieder mal Boden essen mal? Mau makan di lantai lagi, gimana Mit der sih? Boden essen. Boden essen. Anak-anak request liwetan nih, gengs. Da ist aufgemacht. Mama, tun wir Boden essen? Kita nggak makan di lantai. Nee. Nah, Oh. Mama, ich wollte kalian mit kok dieser requestnya makan di lantai. Ich wollte Boden essen, dann kann ich noch bei die Bahn hinten die Bahn. Mereka malah request liwetan. Mah, babynya bangun. Tuh, jadi ini bakalan mama panggang di oven, tapi mama lapisin gini loh, gengs. Loh, yang di bawah itu mama kasih air kayak gini. Dan di sini sayangnya ya biar dia bumbunya nggak tumpah, jadi mama kasih baking pepper. Mari kita panggang. Goklas niro kado au dingolukon goklas niro kado au dingolukon toto diro hakon oliate goklas niro sayang disayang, Yumi disayang Tuhan, Yumi diangkat jadi anaknya, Yumi disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Da 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 da. Oh, bangun lagi. Yang penting penghisap asapnya itu harus tetap standby nyala. Dan ini ada daun singkong KW rebus. Ini kalian lihat jadinya mama panggang di oven, nggak mama grill di luar. Soalnya sudah malas lah nyalain griller lagi. Ini dia ada 2 pepes dan ada baby yang lagi bobo. Ini ikan pepes, mari kita buka. Wih, pepes ikan. Dan kita buka pepes yang kedua. Tuh, kita buka pepes yang kedua. Wow. Kita ambil piring kedua deh, biar bagus. Wie das riecht. Wir können nicht nichts. Scheiße. Kita pindahkan. Wow. Wer kriegt das? Pepes ikan ala mama. Ini yang satunya nih. Hai, geng. Hai, geng.
Sekarang waktunya kita makan. Menta ambil gabel loh, feel like. Baby ay, makan kita makan. Kamar, kitchen. Terus siapa mau ini? Oh ya, ik Ayo. afnemen. Mari kita potong. Aku nog een klem. Ini, sini kocik mau buntut. Pepes ikan. Ini? Mama kan tuh zelf maken. Ih, wanginya. Mama kan zelf Ya tunggu kan. Tunggu Menti. Loh, kalinya Menti udah habis. Udah ini kepalanya buat mama nih. Wow, kepala ikan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Nah, het is te voorbij. Ini kecil. Mama pakai batu giok, pakai petai. kan scharf. Mama, scharf. Durinya. Ja, pisse pony. Kamu mau petai? Ja. Nah, Die maakt ook. Mama ambil kepala ikan. Wih, so lahap. Enak. Selamat makan. Selamat makan. Makan dulu ya. Tapam. Selamat makan. Pakai kale, pakai petai, pakai pepes. Hij is zo saus. Kom. Wah, cocok meong. Cocok meong pakai giok makannya. Kalian mau pakai serundeng? Tunggu ngambil serundeng. Ik ook. Siapa mau serundeng? Oh iya, Wah, ini pakai nasi aja enak banget. Minggir dulu, Zoe. Mantap. Serundeng dari Ceyuli, toko Anda Kelandasan. Ja. Silahkan kalian cobain juga. Ich habe ja ein richtiges Mais. Ein bisschen noch mal dran. Mama, Kokosnuss. Mama met de baksel maken. Zijn baksel maken. Aber du bist schon scharf. Ja. Pedas ya sedikit, pising. Ja, bisschen. Warum schmeckt das lecker? Bei mir schon nur so ein bisschen. Wangi petainya di mulut. Bei mir auch. Pepesnya wangi, Panas. panas. Wangi wild garlic, wangi kemangi. Panas. Coba nggak pedes ya? Panas. Fisch panas. Panas ikannya. Ikan panas. Horas. Panas. Menikmati pepes hanya dengan kidos. Jangan. Fisch reif mit Kokos. Sama trio. Ikan, nasi, serundeng. Ikan nasi serundeng. The bomb. Jepang. Serundeng, ikan, Pete. pete. Anak bule gemar makan pete. Enak kan ya? Enak banget. Nou, ik liep van Fischer even uit die hout. Die hout vind ik ook. Babynya ngerengek lagi. Iya, coklat. Tuh. Ik vind dit de Fischer zo gaaf. Kom maar. Emma. De bom. Oh, yang mama.
Mamanya bau pete. Ich trinke nicht einmal Wasser. Sayang. Hai. Mamanya bau pete. Ikan? Mama harus ngemut kayak permen karet. Hai. Achtung, Achtung. Achtung, ist die offen, gell? Wow. Mama, du bist die beste Köchin. Das ist genauso. Nggak kelihatan ya? Coba deh. Udah bobo manis. Mama, meine Fußkitzelst du. Gut, so, so. Der ist an dieser Fußkitzel. Ja. Pakai serundeng juga Pak Markom. Mein anderer Fuß nicht. Semua tergila-gila sama serundeng. Das ist schwierig, ha? Tuh, ikan pepes. Namanya ikan pepes. Mama, mein Fisch ist noch da, aber mein Rest ist weg. Mulai di nasi. Sowi nambah yang Enggak usah. Berarti Sowi makan 3 porsi, gengs. Enggak usah, neues Reis. Ich hätte ein Glas Fisch, aber reicht. Aku mau tambah lagi nasi. Lecker. Wahnsinn. Fokus geben. Der Baum. Ja, bitte. Itu kokosnya. Die tut mir los. Ini tambahin ini juga basilikum. Und? Außen. Wirklich cool. So, dann ist es nicht. Der Fisch ist wieder drin. Ja, es hat keinen Geschmack. Ich hätte schon nicht mehr. Haben wir was bestellt oder von, ja, von den Indonesien oder was? Oh, gut, der Baum. Der Baum. Medok banget, sungkut. Tebal. Was so die Kunst ist? Guck mal, was raushält. Das kann ich sagen. Ja. Es gibt diese Geschmacksrichtungen. Scharf, süß, sauer. Oh, soll ich nicht? Genau. Da wird gesagt, das wird gesagt, das ist bitter. Kann man mal eine Flasche bitter einkaufen? Ya, enak. Tapi enak, bisa tapi enak. Zum Beispiel, das hat eine Flasche bitter. Also. Ich will keinen. Die sind lecker und die sind extra gesagt, gesund, wenn das ja keine Gemüse ist. Darüber so. Aber nur, dass die Kinder probieren, bis sie das von dem Moment ist, sie liebt. Ich weiß nicht. Papa, ich will schon. Ich hatte noch einen erzählt, dass ich Papa noch mal erzählt habe. Ja, das ist auch viel Wasser, weil es. Das ist aber natürlich. Das ist gutes Wasser. Mereka nggak berhenti Bring mal eine Avocado. nggak kelar-kelar makannya, nambah terus mental aja nyambel nasi. Du brauchst ja was dazu. Kocik, mentah, Zoe bilang apa? Makan Dulu ya. Dulu ya. dulu ya. Thank you for watching. Thank you for watching. Sorry. Sarangi, bye-bye. Bye. Dulu. Ja. Warte. Warte. Terus dulu. Pete, nasi, serundeng. Wih, mentah. Petenya segede jempol lagi. Ikan. Oh, ikannya juga, ikan. Oke. Bye-bye. Bye.